Monganchere lero nelituko y'engenjoli nene. Lero ni tarikirenga. Nalituanya wandegendo kieki. Obosole. Nganchere. Ntebega. Embwato omugoko omunene ekiagera yituke lituanya watu obosole. Nalio mukungone. My wife, I will on 12. Take it more and get over there happy birthday. I know she don't expect this. Today is her birthday. No, could have more you might over there. Yeah. Happy birthday, dear May. Happy birthday, dear May. Happy birthday, dear May. Happy birthday, dear May. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear May. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear May. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear May. Thank you, and many more. Amen. And many more. Thank you, Tommy. Ndetengkuwa lengo kora. Chinga ki vene cheke. Ne chinga kichi ndeteli tanga ni mbakere mbiamono. Esenge njumwatu wakete chikura. Watu wakira chikura chinyinge. Chikura muangakirete charenge chikura 1270. Echileo mheshimiwa Machogu. Olengo mbwatya aya wate 1080. Oyo bwate tu mwisho macho kwa bwate chikura 1030. Iko abantu karibu 1420 mbage tekura. Ndagete tubakirembya mono. Nanje bene mbakirembya mono abantu bamenjo. Thank you. Nyasaya basen. Chira naliete. Lazima nchikirani. Na kwanza yura ya avocado, nga kwanza yura ya matoke, nga kwanza yura ya amaua, nga kwanza yura ya kawa, chai, miake tane remote age, to konya na naba heshimiwa mwangere, nga kionya ntoi kemia, na botoi kanonye no stini, miake ne tumawe kemia. Chinya gitari chetu, mwa iwoge lakini ndio promising abantu aminzi mwana rangu genda state house kana genda state house talibesa na chinde kuli kiserikali tupwate Kenya chiri serikali 48 echi county chire 47 ya national government ekorano mheshimiwa Ruto ikaba ya 48 esensa yemo. Lazima tukole gasi na serikali nene na yokendekera atonye getotonyere gaye. Ndabona ekena yenoro chibesa enusu trillion echiche 500 billion Kenya shillings. Serikali ya UK usema Ingereza etagete kwenda na kucha Kisii etenenere na boide eteneneru ne university ya Kisii emanye ko yanke masinde muriro maseno na ijeto kibese kina chete ko represent ninde na mo president yanchana nga kibesa kiri ekero igendwe ko ku memo ochese cabinet ya sign wa discuss kibesa kigaiga naende bogi mambo ko bamuna bole lazima bo change abantu amitu
Ndani tuko report kutoka kwa ndio mheshimiwa Mocho. Na ndio evidence sign TMM. Mheshimiwa o health Moswat Susan na sign. Treasury ya sign. Umuntu tara sign na Anthony General. Go sign ya link. E president ndio go sign. Ya sign kawa nchamande. Na meme yeko generalia e cabinet. Sabali te ko biega. Ikininge tukira tokonye nyanzengima na East Africa. Na kitu kwenda kwa abantu wetu. Ama uwa umheshimiwa Monda kibitibere cyahera na mubuli akagenda gutenda kubeka kinasa cya mawa. Ama uwa gusume kunyari bali masaba. Rogoro bobasi bumachoge rogoro ons twabekire kinasari gola za tole koenana embewe yemo wana dichi kitari kebero ngibere na ibere e factory ya Afghan gonye igora tole alietisi umuntu liyo etega sinaba Ingereza etwa mwete mpaka tariki 22 igo cha Afghan chinde chons aso krosia mafuta ngoyujara ya exisi Carvaro sina nene torno sina nene tulino nene no ngo chakucha mate gaiga ibe kuono ama talk ni maitenga factory ni wateme chana lakini integitenulinga kina kitoko nyerosi umheshimiwa ongwae na nyegolete lakini achire ngora ninche minyo ky'abantu ororo ndoligaso senebe ngo wabuli nkimotali kokolera gazi okwe bakuumana emo wanje bakuumana nyo ingira ne mai yamo ya bananchi moteke ingira ne mai mo wanja tomio kani mpoke bikoro tobiere tokolera abantu gazi aba koligas be county wanje tomio kani egasi ekolekane chipara ni maitene mechando nesai ka wanja chiwiki na nebere chiwiki bere nesai ka wanja ngwa koena na tole egento gekorukwa ebasari ye abaheshimiwa wa MCA ndati kwa boli oso wanje koino budget ngokolere ngoche ntaite basabe monyeti karamwanyetiri abantu bayitoweka Januari tariki era sikule jikuru Januari 24 25 torrego sabana mbanyore ebasari bawukiri school nabegete ese budget milioni 135 chie basari at least kile ward enyole chi milioni 3 egetie ya tendele mheshimiwa kwa boli ese banje tendele nyasai kawanja nje kamera bana bisebane torole chibese ile kitoko ya no kata osengaliga timbo adigeti gende ya kana kule krosi ke town ekiamara ni oge koran lakini yeye kana kule ke town lazima trosi geti ekiankaga ya bantu bako mupira bantu bakorera na matero torenga to cross kusi mo wanje boyo mwako wala yoroye pale ye kirabanta bange tete basabe mwezi nkoli kirande kena birube ndolo sembobe ke chipampu nkega nali abantu wetu batakwese pale wamrabe pige mwarora ntwakora ntwegore esako yeyo asina ina nete milioni 3 chiana e president ekanga milioni 2 na ino mwasangiri karibu milioni agento ntotege tororo usentu sangiri oburaye bulia tindi chikuira na maiga bantu mbomana lazima make sure nga mwalire eke kokoro na promises yendo kyomwele ntogenda kwa abantu alibosongo
n'abantu kubara abakoliega kirwisano na 900 bonse tuatebega abanga n'abagakamura mubwata abana basomete mubwata abana nyomba gakingo tebanga kitgamanye ke umuntu masakara kiawati ekero tukulinga masakara kayani abantu bari murungani madenga yaya yakubi murungani sababu tiyo turayira abana school abana bande bakogenda basoma bagende barosi certificate ko ruri barodi bari akimwanje gesa kungegendera mo wanja abantu bakete school batolaye bari twacheti onye no kwa absent twabuze wano busuma kigari kyoke abandi tusume kigari kyoke nalitora akonye igesa kubetu rero iga Makueni count Beone leo zitegete kumocha kogenda mpaka Makueni Bill Gates omuntu umotini kwensengi ekerajita ayagenda Makueni esenge ncheka abana yalengoro Professor Kifra Kibwana ekeraba MCA batakipinga bali chibesa angeti ekera abantu batayite kuyiba kibesa cy'ikipara akakana rero kiro umuntu akera ukwana atayite kwenda Makueni akimo mwaro cyo mwisona abasongo boro imukire tari Makueni baanze kwenda Kisumu esenge nja Professor Nyanyo ase checheta iyo akimo bani togende nechecheka mu kwanja tokei obuchoni boke gatigati eyi nobucha abantu bamintu monkonyo robochi mbole manyani ntebisimba yaye yakwende luti obucha monkonyo mbole manyani batebinga simba yaye tiga tokonya abantu wetu nje ningwato mushahara nikoli buno mugabano ino kibese kine kino munga njerengende kuli kibese kimno mushahara lakini bakolere gasi abashimiwa abankoli baro mushahara obo kibese kino bali mushahara tubakolere gasi kipara tros abantu baminto tigamba tebe egento kyokumya egento nkire abantu bakorte kipara edeni tobwate yegasi yakolekante busongo ere 1.3 billion Kenya shillings 1.3 billion lakini nabeke ekamit yokolireli yokochunguza banyole kipara karibu 160 nchikolekaniti abataki basoka kibesa na tebinga ki contractors on the way of holders who work na tole lakini onye tokole tigers na ende kwa let take game besa tiyo tokoa na ende lazima tokubwate again look at the economic crime tiyo lazima tokonya abantu baitu banyora amanyobo kinyakitali omweleo na bayigura abantu amintu igure municipality yogemu ebenge tobis amasakara 11 arosi egendo gyoka getirete cabinet saranse yanchane naki municipal egochikoba ran ndayo promise yaya kitariki ibere kitariki sato ekewe ekeya kyo mwaka o 2023 nkoina na municipality ogemu ninywete abantu baanzirenga ninche chairman ninche manager
Tige bintebyo. Iji kondronga kitoko nyora. Manager. Chairman. Chairman do koleta. Ese ngenyo nayo onene we kenyoro. Eto kolete kirubwate chinguru. Kyoko lidi beona. Etao neyebe nene. Ekere musungu. Igo nyueta abantu baone chingoko. Baone byamalimo. Bakonya kwisanze ebyombe. Relax ninje gabana. Lazima tumulike bulungi. Igo nyueta abantu abagaka bali abagina bali. Relax. Onye naye call the best bet etawokwa as long as they are no machogega. Na ene municipality wate tebo machoge ekabwata bugiranga ekabwata bubasi ti consequence inye machoge borabu chache bubasi bugiranga echinacho chibwate municipality. Lakini Nyasaye kawa njana miaka 5 ndio mheshimiwa Alpha Akwan lazima onyone tuarosi noane county ite saidi kango cha kuruoro ya rule bobasi chebo machoge gende bugirango eonjukanane na Kisii lero eonjukanane wetu tunyare okonya abantu wetu abantu aminto tagetentikire gawo mbasa bemwezi esuku yabeire abana mulisi bali mukwanya mpaka February abangina mulema aba mama mulema abangina no mule lenda abana baina abaiseke usinyere tanga inaso amalito y'abana enkoligi enachete koligi abantu abaswati nkoli kabake moroche abanga bakesanaga ese cabinet yan ese ngenjo chuliko rwenyombe ningosomete onyora mwana mwisiketa politiki tayiyo gakyo so wanje koino lenda abana baita baisike abasaja mulema basanja mukaba no mule lenda abana baita abaiseke especially chinga chesu bana ambaye nyora malito abana basome tonyore konyora gisa morole abana baisika abantu basome tabange mali abaisa balenga bakompi eta ikema abantu bali the ladies that you are leadership njuga